Očekuju nas nova otključavanja coina u decembru, a s obzirom da su altovi pravili solidne skokove u poslednje vreme, možda ih ovo ubacivanje novih coina u cirkulaciju malo uspori. I možda vidimo korekciju na njima kada se to desi. Pa ako planirate da ih kupujete ili dokupljujete, ispratite ove datume, ima dosta kriptovaluta. Prva kriptovaluta za današnji video na kojima će se desiti, kažemo, otključavanje ili ubacivanje novih coina u cirkulaciju je DYDX sa trenutnom cenom u toku snimanja $3.27. Skrećem pažnju, obratite pažnju na DYDX i na 1. decembar, kada će se, kažem, desiti otključavanje, iz razloga što se planira 83% cirkulacije da se otključa bukvalno u jednom danu. A to je skoro pola milijarde dolara vrednosti DYDX-a će biti otključano, tako da ja očekujem i verujem da će se desiti neka korekcija. Što se tiče cene DYDX-a, kažem, ispratite 1. decembar. Zatim sledeća kriptovaluta na kojoj će se desiti otključavanje je Akala sa trenutnom cenom u toku snimanja videa 0,06 centi. Otključavanje će se takođe desiti 1. decembra gde će biti ubačeno novih 27 miliona Akala coina ili ti 3,31% od ukupne cirkulacije. Tako da 1. decembar Akala kriptovaluta. I sada ćete čuti još jednu kriptovalutu na kojoj će se desiti, da kažemo, malo jače otključavanje, a to je One Inch sa trenutnom cenom u toku snimanja videa 0,34 dolar centi. 1. decembra bit će otključano novih 98 miliona One Inch coina ili 9,48 od ukupne cirkulacije. Kažem, to će se desiti sutra ili ti, da kažemo, 1. decembra, tako da ako planirate da dokupljujete, da kupujete One Inch, sačekajte malo, vidite da li će se desiti korekcija i zašto da ne uzmete na popustu. Ubacivanje novih coina u cirkulaciju desit će se i na Suiju sa trenutnom njegovom cenom u toku snimanja videoklipa je 0,59 dolar centi. Otključavanje ili ubacivanje novih coina desit će se 3. decembra gde će biti ubačeno 34,5 miliona novih Sui coina, tako da to je 3,58 od ukupne cirkulacije. Kažem, ljudi, sve ove kriptovalute koje čujete, sačekajte i ispratite ove datume. Ako planirate da dokupljujete, vrlo verovatno je da će se desiti, kažem, mala korekcija i zašto da ne kupite jeftinije, s obzirom da ako se desi korekcija na tržištu plus otključavanje, to je dobar popust za vas. Sledeća kriptovaluta je Moonbeam ili GLMR coin sa trenutnom cenom od 0,26 dolar centi, gde će biti 11. decembra ubačeno novih 12,7 miliona GLMR coina u cirkulaciju, a to je 1,61% od ukupne cirkulacije. Tako da ispratite, ljudi, i Moonbeam, gde ih očekuje 11. decembra otključavanje i ubacivanje novih coina u njihovu cirkulaciju. Imamo i Aptos. Aptos u trenutku snimanja videoklipa ima cenu tačno 7 dolara, a otključavanje ih očekuje 12. decembra, gde će biti ubačeno 24,8 miliona novih Aptos coina u cirkulaciju, a to je 8,96% od ukupne cirkulacije. Zatim puno puta i dosta puta u prethodnim videoklipovima vezano za otključavanja coina čuli ste i za Ape coin. Ape coin sa trenutnom cenom od 1 dolar i 63 centa očekuje ga otključavanje kao i u prethodnim mesecima. 17. u mesecu, tačnije 17. decembra, će biti ubačeno novih 15,5 miliona Ape coina, što je 4,23% od ukupne cirkulacije. Ape coin svaki mesec, bukvalno 17. ima otključavanja, tako da ispratite taj datum vezano za Ape coin. I za kraj današnjeg klipa vezano za otključavanje coina stižemo i do Optimizma. Na Optimizmu sa trenutnom cenom od 1 dolar i 68 centi desit će se otključavanje 30. decembra, gde će biti ubačeno 24 miliona novih Optimism coina ili 2,74 od ukupne cirkulacije. Tako da, ljudi, kažem, sve ove kriptovalute koje ste čuli u današnjem videu, ispratite njihove datume otključavanja ako planirate da kupujete ili da dokupljujete. I imajte to na umu da ako se desi korekcija na altovima plus ova njihova otključavanja,
To su solidni popusti za kupovinu ili dokupljivanje. Nadam se da vam se svidio video, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal za buduće videe i mi se vidimo u sledećem.